Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Mezzola kellha intervista mal-kap tal-Istazzjoni Internazzjonali Spazjali Samantha Cristoforetti li hija l-ewwel kap mara Ewropea li ħadet fida it-tmum ta' dan l-istazzjon. Roberta Mezzola fil-kummenti tagħha qalet li bla bda dubju Samantha hija ta' ispirazzjoni għal kulħadd. Well, I can tell you that if I was a young girl looking at you today, I think you would inspire me to at least dream of embarking on this amazing path that you embarked on from a young girl, if I can say, and until today that you are at such an amazing place with such an amazing example to give to young girls around the world. L-astronauta spjegat il-proġetti li għaddejjin bħalissa kif ukoll il-ħidma li qed tissarraf f'aktar għajnuna sabiex id-dinja tkun aħjar. Il-President tal-Parlament Ewropew saqsiet dwar id-debri li hemm fl-ispazju u kif dan jista' jkun evitat bit-tweġiba tkun li bħalissa l-European Space Agency għaddejja b'ħidma biex tilimita reperkussjonijiet li l-iskart spazjali jista' jġib miegħu. Intant Roberta Mezzola stiednet il-Samantha biex la tasal fid-dinja jiltaqgħu sabiex ikunu jistgħu jitkellmu aħjar dwar qatt ta' materji. B'Samantha tajt li dan se tagħmlu billi anke tagħti bħala regal il-bandiera li kienet tinsab warajha tal-Unjoni Ewropea lill-President tal-Parlament Ewropew. Grazie Samantha, ci rivediamo presto. Spero. Grazie. Thank you, Mr. Ashbaher. Okay, thank you very much. Thank you so much. Such an honor. Such an honor, Madam President. The honor is mine. James Arnello, Net News.